4 lakh rangmarini Yava tablet Twijak Sikla Romkha Koktoma. Shawibanka 2015 Bishwa 13 number NDPS Mamla Madhupur Thana Twijak Fashalo Horkothogo Twijak Koktomani Bishingti Madhupur Thanani Police Madhupur Thanani Bishingo Khobjanai Hori Hordula Shalthang Para Ansayo Nokhungsa Rutuk Mongklai 4 lakh rangmarini Yava tablet Mankha te Romkha Sikla Khoroksano Mong Rubel Mia Madhupur Thanani Osi Debojit Chatterjee Chaka Twijak Koktoma Mani Borok Rubel Miani Nogo Rutuk Mongklai Mani Tei Anogono Mankha 4 lakh rangmarini Yava tablet te Romkha Rubel Mia no Romoi Madhupur Thanani Police Rok Thanawo Tubui Faika Chashlo Dipor Jorabo Rubel Mia no Bishalgor Bukaste Dorbanogo Twijak Tei Bini Mugui NDPS Kerongni Bishingtibo Mamla Register Twijak Koktoma. গতকাল রাত্রে একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা মধুপুর থানার অফিসার স্টাফ টিএসআর ড্রোনরা মিলে একটি অভিযান চালাই এখানে সীমান্তবর্তী হরিহরদোলা পশ্চিম পাড়াতে রুবেল মিয়ার বাড়িতে এবং সেই তল্লাশি অভিযানে আমরা প্রায় 2400 ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে পারি এবং এর পরবর্তী সময়ে সমস্ত প্রসিডিউর মেনটেন করে তা সিজ করা হয় এবং রুবেল মিয়াকে অ্যারেস্ট করা হয়। স্যার কোন জায়গাতে উদ্ধার করা হয়েছে এগুলি? এটা হয়েছে রুবেল মিয়ার বাড়ি থেকে। তাই গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, অ্যারেস্ট করা হয়েছে, স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে, এখন কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে। Khulumka hasani lukurangno Morokni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung berni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki sutui cough test khajarni bagai namoshak shep shap tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musungkhake eba tebashina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562. St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015 and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care.
diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Romkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital Login Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kaisa Manani Bagai, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai.